Ajme, majko, znate li vi što je ovo? Dakle, to vam je salenjak. Ja sam iz Slavonije, nisam dugo tamo živio. Moja baba je dugo živjela tamo i nije Slavonka, ali je naučila raditi salenjak. Ja to nikad nisam jeo, ali je poludjela moja žena za tim. Dakle, morate uzeti nekakav komad svinjetine, ja ne znam koji. Onda bi ona ogulila masnoću s tog komada. Lijepo gulila, jel te? Ona je znala raditi i onu tjesteninu. Baciš tijesto 50 metara, ono ti se vrati natrag i onda kreneš zamatati, jeli. Tu ja ne znam što ide uopće. Ja mislim da ide nekakvo slatko, da jednostavno tih salenjaka je u našoj kući moralo biti, ma koliko ja to nisam jeo. To su čudesa. Mislim čak i da je običaj u Slavoniji za nekakav veliki važni praznik, Božić, Uskrs, nije bitno. Uvijek mora biti salenjaka. E sad, neki ljudi iz Slavonije to proizvode, prodaju, dakle, iznenađenje da se tako što može dogoditi, jeli? Ove štapiće sam vam još jučer objašnjavao kako je to dobro, kako je to prekrasno tijesto i tako dalje. Ali, kažem, salenjake dugo nisam čuo da bi itko radio. I velim, još uvijek pamtim ta čudesna vremena, kad bi ona bacala tu tjesteninu, pa se to, jel te, ogromne komade tjestenine. Dame i gospodo, ja i dalje govorim, pazimo na svoje zdravlje. Vratimo se starim vremenima, vratimo se lijepim starim vremenima, koliko god ona se nekad činila, jel te, bez veze i tako dalje, danas za tim starim vremenima plačemo. Danas bi da se ta stara vremena vrate, ali se ta stara vremena neće vratiti. Ali evo, još jednom kažem, salenjaci, dame i gospodo, vi, predivni, prekrasni ljudi, uživajte u prošlosti, jer budućnost nam nije lijepa, naša djeca neće doživjeti tu predivnu starost, koju ćemo mi možda malo i doživjeti, prije nego što opatrnemo i odemo u bespuća povijesne neozbiljnosti. 4. puta kažem. Ej, salenjaci, nema. Ima kolača, ima pizzerija, ima slastičarni i tako dalje. Ali tko će, molim vas, lijepo skidati ono salo kao što je skidala moja pokojna baba prije 50-60 godina? Tko će to, molim vas, raditi? Nitko više. Zato vam kažem, evo, budimo sretni što još uvijek nekakav dašak prošlosti iz nas izbija i taj dašak prošlosti je naš zadnji spas, jer bez toga propali smo. Naš kulturni identitet je propao. Sve je propalo. Evo, to je to, dragi moji i drage moje.